Rarongsok. Hari hujan emak gini. Kemana sih mumpung musim hujan? Pagi hujan-hujan yang ngidar aja. Rarongsok mak, ayo rarongsok anto. Wah, enak aja. Kurang jauh-jauh aja becak-becek ge. Rarongsokan seng-seng sukan lapungan. Wow, semoga sengge. Ih, ampun aing mah. Aing sok ieu sukan bukan rongsokan. Seng tambah gaseng naon sok lapungan juga mau rongsok ayo apa ayo rongsokan ibu-ibu. Aing mah pengrongsok hujan-hujan ngidar keneh wae. Aduh. Aing pasti nage ujung-ujungna mah yo minjem duit ke aing ya. Ayo usum paceklik kieu teh. Tak naon ngacedog. Jeung hujan kieu mah. Liliaran keneh wae. Ya, meuli udud. Ka ditu ka hareup man. Ya, ka bungkus. Tong lila-lila. Kaya lamun namprong si Mang Komeng mijakeun eueuh gitu bapak gitu. Cek, bapak kemana? Wah, Wah, ya aku ayo gue kurang neangan ke bengkel kok. Wah, banyak keluar tadi itu neangan ah. Oh, juga rumah kita gue modal ya rongsok teh cek nih. Wah, bocil, ayo ngomong wae. Bapak, gue ngagoler santai gitu. Wah, bos yo. Waduh naon wae kieu geus goleran wae senang pisan. Weh, Mang. Dan kieu ya masih liar keneh wae. Maha da butuh. Senang mah mah goler wae weh kieu nya. Geus kesultan aja. Mah ada hujan kieu mah ya. Kenana goler. Oh, emang lagi udah kamu bulan puasa kieu mah. Jauh-jauh urang rongsok mang ari rongsok kecek bener mah teh. Gua emang boga beusi atawa seng-seng tambah urut kawin juga kan penyaknya lah. Oh, gua beak aing boga orang acan. Aku ke bengkel hidup oli geus aduh dia nya Mang Komar. Aing gagal gitu mah teh. Pances saya dengan anak namang teh. Pances saya dengan anak namang teh. anja. Kumaha aing dipanjer teh heula duitna. Dibere. Nyang kolong wae atuh. Tu bandar ge kuat ngisar gunung mere modal mang aing geus kieu mah pan. Nek lebaran batur ge baru tuh duit. Urang usaha naon atuh geus kieu mah bingung karongsok teu isu. Hujanan can menang barang we aki. Ngomong-ngomongnya tuh barang naon mah tuh minjem duit atuh 100 mah. Minjem duit wae sia kamari ge can dibayar. Aya nu geus minjem di wae. Ya kasaha tuh mang udah bingung minjemna kamu mah juga enggak bisa. Oke gitu. Yang malah mendasarkan jadi pasti neangan amang juga mau boga 100 mah ya. Geus pusing aing lamun sia ka dieu teh duit. Minjem malulu. Bapak Oh, siapa mah bantuan aing. Panas malah mangkat. Goblok teh. Aing tabrak wae. Well. Goblok. Nambah lain enak nggak tuh ngomongnya. Tapi kan yang nambah lagi jadi nanti. Mang punten. Mang punten nambah itu. Ah, sia Meng. Nambah. Naon motor sia? Aing sia agawean aing wae aing kok rek ditabrak perkara ya colokan aing mah
Aing siap. Nah, buat kok aing. Siap. Modal siap kok aing siap. Mau hutang tadi bayar ka aing teh wah. Colokan bae nama. Meng. Woi, Di sana Meng. woi. Nah, Mang, gerendeng wae ya teh. Iya, mana yo? Obating bocor na tepo yo. Aing kompa yo. Mak. Tidak ada mah gerendeng sih meureun. Sebentar ya, Meng. Cepat Meng. Tuh, Meng. Mas, tambah lima. Gede mas sarana ieu ge bolong ah berarti ke 1 2 3 4 5 genap. Ieu mah hancur ya Meng mah. Ganti mah. Ganti. Oh. Mau bisa ditambal bating. Aing mah ngitung na yo. Oh, pulungan. Yang mana 10 nih ganti anyar. Pulang cuma duit, Mang. Aing. Oh, gua ban aing beak pisan. Stok nage. Motor lah itu ndawel di nya. Kurang balik aja numpang ge. Ya. KTP mah bukan KTP Aja ada mah. ya. Supaya bebari nih angna aing. Oh, siap. Dan jelat-jelat wae ban cicing di mana wae mah kapanggih Mang angger. Jadi ganti wae yo. Ganti ge tapi dengan duitnya ya, sukan. Enggak, bukan mau lah gua kan kabingungan. Jadi ngomong-ngomong hutang aing iraha maerna. Iya nyang ge sugan das lebaran. Sok larang sok. Kata gua nu ngalukuran bae na mah paling gimana. Ke budak yang kolak mun balinya. Jual lagi pakai kerja aja tambalan. Buat apa? Amalannya Bang lo? Amalan potong, udah udah kasihin. Tapi lo kan dipotong utangnya. Kok dia aing tambalan yang buka sih? Mahal teh tambalan 50. Kayaknya nimbangnya tapi orang lain ditimbang, mungkin beruntungan lah. Harus kena burung tuh. Oh. Aku untuk aneh gocap. Orang pada gue ke amang ke batu 100 buat teh. Aing sok katipuan lu sia. Ye, amang halus. Tapi ingat boleh dipotong lah mang utang pembayar. Pikir budak buka puasa beli kolak ya, balik teh. Oh, tapi sih gak mau. Aing jeung tambalan. Wah, salah. Iya, temen kurang. Kurangan atuh 10.000. Yang besok jadi kena 10 aja dikurang 1.000 mah. Sia. Kira aku mau pengen jadi kena 10. Kurangan. Lain kurang mah. Enggak lah kajen tapi kita kalau makan dipotong. Nah, itu banyak. Ah, Ya, 50 aing pulang sa 10.000. biji kena ke hutang lah. Bayang kayak ingat saya kayak tahun hutang mah. Tambahan mah kan meureun. Cuma kalau itu jeung CS mah. Oh, nyamang. Siap. Bener-bener ini masih komen. Aing bener sih aing katipu ieu mah. Tambalan aing tadi jual ka aing keneh wae. Iraha nyokotna seblak poker. Aduh, aing keur mah hutangna ongkos. Tambalan aing cokot diduitkeun keneh wae. Badis, ya ku aing ngon amprok isukan.